Naciye kızım. Seni her vakit menden akıllırak buldun. Mine hoşga barıga rüksat ettiler. Dediler. Бақытлы сен әнейім, шушы яшьләрдә мөгъҗизага ышангач. Min hoşga baram kızım. Xudoy tarafından bu zor bulak tugilmini. Юл ерак, мәшәкатьле. Анда былай гына чыгып китә алмыйсың. İşte bulayına bulsun. Şuna da anlamaslı kişi deyip uylamışsındır. Mine. Troyski'de ok. Hoş seferine deyip yığan. Altınlarım sen. Mine. Bilezik. Oku yılı tamamlangaç. Gayniye hanım bula gitken edi. Mine. Koyun. Koşlu yüzük. Bu altınlardan qutulurga keraksin, әни. Sen нәрсе söyleysin? Мен bit bularını nefsim için saklamadım. Açlıktan anamını juyup yığılganda da ekmekке alıştırmadım. İmanım kamil idi. Koyşanda bulsa hacga baracakmın. Bularının kirege çıkacak. Bu altınlarını Agidil'ge taşla. Алар сиңа bu ilde bele kazağına getirir. Halal bit. Hizmetimiz için. Taşla, 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 taşla. Taşlayayım kızım. Hazırlık taşlayayım. Abdullah sana aşıgansın. O da şulay oldan artan uylap kına gamel kılatırgan idi. Taşlayayım kızım. Hazırlık taşlayayım. Hazırlık taşlayayım kızım. Hazırlık. Namazım kolay kelle basa. Hazır. Namazımda okup alayım da. Hazır taşlayayım. Hazır bismillahirrahmanirrahim. Углеса Бабинскую здесь проживает. Можешь называть салатов с градусом? Это вы, Мухлиса Бабинская? Встать! Это вы, Мухлиса Бабинская? Min, Жиенім сіз қолға аласыз, обыскать. niçin? Міне, ордер! Allah sen min kuruşlarına aytıp şunu. Стоять! Машақатланма, abi. Ertaga butun ufaq xalqqa seni xalq düşman deb bilashak. Nişte bin halıkka düşman bulayım diye. Ömrüm boyu balalar okuttum. Какие чудеса. Стоять! Что там? Глянь. Mana bu narsa. Halil altınlarım kocağı varmış. Halil altınlarım. Mana bu narsa deb so'rayman men sendan. Halil altınlarım idi ya Rabbi. Ha bu şey. Ya Rabbi Xudoy. Ya Rabbi. Ya Rabbi Xudoy. Ya Rabbi Xudoy. Başka bir neden yok. Ну, narsa tiralib qoldi. Yetti. Benim bir nedim dahim yok. Allah
Şahit, minnefertinde günahları yok. Иди уже, иди, зови понятых! Selamun aleyküm ulan. Стена yanına bas. Hozir men sizga so'rovlar beraman. Qisqa ham tugar etib javob berasiz. Durushin. Meni niçin alıp geldiniz? Вы подлежите к аресту и привлечению к ответственности по статье 58, пункт 2, 6, 10, 11 Уголовного кодекса РСФСР. За участие в контрреволюционной буржуазно-националистической повстанческой организации и за связь с иностранными разведками. Yo'qni söylemegiz. Bunun nahaq ekanini o'zingiz de bilasiz. Boshda barisi da shulay degan bular. O'tirig'iz hali. Menim sizga kengashim shu. Hozir butun g'aybingizni tanig'iz. Bizni de o'zingizni de zo'r mashaqqatlardan qutqarasiz. No? Kim hali ismingiz? Tekshiruvchi Qurbonov bo'larman men. Eshitganingiz bormi? Qurbanov. Qaydadir eshitganim bor shekilli. İyi. Meni Ufada bilalar. Esime düştü. Zamanında Esterli'de Qurban Hazret var idi. Şunun oğlu tuguldur siz. Qurtqa! Men Batrak molayı. Allah'a şükür. Şulay.
Ota-ananı söylep almıyorlar. Allah karşında varımız da değiliz. Etiyenin insan sağlardır. Bir dur. Familiya! Ne? Abdülgallem kızım Ahlise. Так. Takallüsen Bobi. Tak. Sizin Şababinskaya. Nişançı yılda tudunuz. 1869 yılda İjbobi yavulunda. Так. Yakkı gubernasında. Yirigiz. İrem Minzele yazından. Ahmet Canoğlu Celaleddin idi. 40 yıllık bundan ayrılıştık köpten merhum. Yirigizden ayrılgaç kayda yaşadınız, ne bilen şugullandınız, ne? Doğan oğlum İjbobi'de yaşadım, kızlar mektebinde okuttum. Укытқан. Укытқан. Жиыны юк бар білән балаларының башын қатырдым деген укытқан. Царизмның түләуле ялшысы. Әйтігіз әлі дұрысын, охранка көпме төлейді? Так, ну? Onlar bütün Rusya'da don tutkan medreseni yok ettiler. Сидеть. Сидеть. Onlar kızlar mektebini koptan attı. Сидеть, я сказал, сидеть. Min kızım bilen Troyski şehrine giderge mecbur buldum. Троицкидан не bilen şugullandınız, Onda ne? da kızlar mektebini jihtekledim, onda da polisiya her adımımızda gözetip durdu. Қолға алынғанша қайда yaşadыңыз? Ufada. Уфада. Уфада. Уфадағы барлық танышларыңыздан санап шығыңыз әлі. Исім фамилияларын айтып, қайда яшайлар, не білән шұғыланалар, но? Meni mında diniya nazaretini eşlerge deyip şakırıp alganlar idi. Ufa mena bütünle yat şehri mimında bir kimni de bilmeyim. Nişançı yıldan beri Ufada yaşaysınız? 1917 yılda Müslümanlar Kurultayında diniya nazaretinin kazıya yetip sayladılar. 20 yıl. 20 yıl Ufada yaşaysınız, hem mında bir tanışığız da yok mu? Sen kardeşim bilen aldağa oturmayın da. Men yat kişiler bilen aralaşmayıp, yakınlarımı da yaşamayım. Telefon. Qurbanov tыңlay. Bu silmin el. Мен бит іште мында шалтыратырға ярамын. Мында ирең үйде yok. Бик әйбәт үй. Мында шалтыратырға ярамый. Яра, булды, көрüşürüz. Bu. Alay bik yaratışkaş. İrinden ayrılsın. Ondan nikah okutursuz. Resulümüz Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eytken. Яба uzunlu деген. Senin için bir şılam oğlum. İki yüzlü bulu. Yaşav bir kıyın. Hainlikten da zor günah yok. Ne söyleysen sen qırtqa, ha? Bir ayağın bilen kabir yakasında oturasın sen. Sen nerse? Sen nerse? Hele şundan da biraz dindir, ha? Tak, ну-ка. Ha? Min avru tükül. Yok mu? Aklım tüzük. Fikrim anak. Ne ya? Biz barımızda Allah ihtiyarında. Yazmıştan uzmuş yok. Allah şibirgen her bir sınavda mahne var. Siz bilesiniz mi? Allah yok. Ha? Eğer de Allah bulsa, o senin bu halge şuna riza bulup duruydumsun, ha? Sen bir ömür boyuna hizmet etkensin. Yine şaka alpavut da kılın mındı halge kaldırmasıydı. Yok Allah, yok. Ertege seni stinaga tirep ataşaklar. Bir sükünge muhlise bu buyna bir kim iskede olmayışa. Yok Allah. Yok. Hujani dürüst sayını bilmegensiz Babinski.
İmanlı kişi, iyilikli kişi bilsin işin işlerini. Көңілді фәріштелер қонат қалған. Міне, ең зор бақыт біз фақирлер үшін. Дұрыс, залимларны кішілер зақ қатырлый. Ақсақ темірлер, Yavuz Иванлар әлі де әр кімнің тілінде. Міне, мұны да зақ ұнытмаслар. Yaşasın Yektaş Stalin, no! Мен де шылай дейм бет. Ол әлі зақ яшар, зақ яшар. Kontra, siz burjuaz milletçiler uyuşmasında Sovet властına qarşı восстание көтерге жиынғансыз. Ғайыбыңызды шын көңілден танысаңыз. Merhametli Sovet власти. Hüküm kararın belki biraz yumşartır. Yazып қойыңыз. Вот так. Я ни в какой контрреволюционной организации не состояла и не состою. Başka minel cevap işitmezsin. Bizge sizning her adımınız bilgili. Siz Sovet hükümetine qarşı восстание көтерге beysiz Tatar devleti tüzürge жиынғансыз. Riza qazılar, İshaqiylar bilen, ha? Siz şuna şanasızmı? 5-6 kart, bir qarşıq. Tatar devleti tüzürge жиына. Milletimiz migrekte көтеремге қалған екен. Her birigizning izini tushiribmiz. Bu uyushmada minglagan kishi qatnashgan. Tomirig'izni quritibmiz. Tatar davlati degan xiyolning shavlasida qolmas. Sen o'zing kim bolasısın? Xo'jangni durust sayladingmi? Ну-ка сидеть, я сказал. İptaşlarınız sizning üstten yazdı. Mine Shakulovning yozganlari o'qiymi? Kerakmay. İradlar zayıf, yumuşak. Her kimde bu tam o'qda tuzmay. Ул sizga kontrrevolyutsionerşenlik için harbindan oltin aybrlar olib qaytgan. Sizni qo'lga olganda biz ularni konfiskovat etdik. Podsho tankalari oltin mo'yinsa. Mana bunisi Makayevning yozganlari. Makayevni olib kirasiz. O'z deganimni aytatirgan kishi men Muxlisa bo'g'ay. Kolon deylar meni. Stalin bilan Yezhovni o'tirganimda Harbinga Xitoy shigoshi jirosti yo'li qo'zuvida tanib. Mana shu shunda qo'l qo'yarsan. Senin işin barşılam ulam. Ulam hükümüne kadar ulup gitsem başından sıpamaslar beni. Bu işinden çıkarsalar sen kimge kireksin? Makayev. Esselamu aleyküm. Muhlise hanım. Aleykümselam. Siz esenleşseniz kişkişegina esenleşiriz aliyama. Гражданин Makayev. Sizga bu kishi tanishmi? Tanış. Tak. Tanış bir tanış. No. Muhlise bu. Tak. Dünya nezaretinde kasıy bulup işledi. Молодец. Гражданка Бабинская. Siz bu kishini tanıysizmi? Veliullah Makayev. Tak. Çakmışның atlı tunlu iginçisiydi. Так. Молодец. Ну. Endi гражданин Makayev o'zingiz qatnashgan kontrrevolyutsion uyushma turida silagiz. Muxlisa bu yandan nindi rol o'ynadi? Oynadı, bir zor rol oynadı. Bir de Rumeli Dünya nezaretinde şakırıp aldı. 1935 yılın 14 mayında ne için? Ben avulda Vastaniyada katnaşır için atrat uyuştururga tiyişidim. Восстаниянın maksadı? Sovet властын бәрі пішіру енді.
Tatarstan bilen Başkurtistan yerinde büyük Tatar devleti tüsü. Muhlisa bu beyine kat etti. Neyse dedi. Özdanlıklı Şıngızhan varisleri bizge bu hurluklu Urus izune tüzüp yaşarga yoramı dedi. Aklımdan mı silmedi yollar? Silmiş yüzüne ulem yazası şıranlarsa bu Viktor'dan gitti bilen ben. Kıyamet geçete muhta yanasın bitmeli yollar. Andağı te muhtarsın. Beni andağısı korkutmaydı muhlis. Makaev! Muhlisa bu bitağın neler söyledi? Dedi. Ata kargırılar. Siz aytettiriniz beni iyi diyemem. Ne içseniz de ne yazsanız da koya. Muhlisa hanım. Siz de koyunuz. Ne içseler de ne yazsalar da eyyeliğiniz sağlam sutta barsına aşıklanır. Kıraç dediğin istiliydi betel. İsime düştü. Mehmet Meskav Kremlin'de şartlanmak isteydim. Gel aşımını çıkarttıraydı beni. Yazıp koyuyoruz. Yazıp koyuyor mu sen niye yazmazka? Tekşirüde yardım etülerin iske alını. Vel yolla. Sen bit. Özün kadar mena da yola yakasın. Yok. Ben seni kayıplamayım. Allah'ım saklasın. Her kişi öz yolu bilen barığa deyir. Gadel hükümne biz ulgenden sonra iştiririz. Urgenden su. Eminim. Benim ulaşım kimi Muhlisa hanım. Benim Mevlam'ım. Kişilik benim Muhlisa hanım. Sandım. Bu dünyaya girip ne kurdum indemin. Yatimlik, bölgünlük, izelu. Bir aylık benim onu kantudu. Şu nasiye butrasım kile, başlarından sepisim kile, angardan bir başakka sikirgen arış basımının iyisi kile. Biraz özel çıkışmin angarga, şavata tukırga yönetiriydim, benim şavata motor kiyaz kilip şığa. Kursanız ikensiz hanımım, Nisa hanım. Komünizm'e kadar atlam varıp bulabilirim şabatanı ki. Ben hamırın buyumana dirimli kızıp işledim. Nalok tüledim. Bu devletke minnettarı nerse kirektir bilmeyim. Canım gerek. Kişi canları bilen toyunsağına yaşıyorlar. Bitti mi siz? Bitti. Güneşlerin bitti. Geçiriniz beni. Muhlisa hanım. Bıktıralsanız. Siz karşı geçiriniz. Ya o'z g'ayibingizni tanib qo'l qo'yasiz. Ya o'zingiz ko'rib turasiz, narsa bo'lasin. Sen anglasın, kirib bitgan qorshiq. Qo'l qo'yu g'obg'adiy formalnost qilma. Sizning yozmishlar usta ko'pdan hal etilgan. Qo'l qo'yda, bo'tan biz seni menda shoqirmaymiz. Yo'lik sudga qadar, no. Meni yazmışımның üstə hal etilgənin köpdən biləm. Şuna da
Allah huzuruna kişi bulup barasım kile. Min sizning mahkameni tanımayım. Allah hükümüne bakassiz. Onda yüzüm kızarmaslık olsun. Koydu. Anda? Yok anda bir neydi? Yok. Ulding, bitti. Mında yaşap kolara gerek. Şuna göre her kişinin rahat yaşayısı kile, nindigine yollar bilen bulsa da. Mına beydi. Mına sizin üstten yazdılar, pişirattılar. Özleri isen kalsın için. Siz alarını kızganıp oturasız, ne? Kızganış kişilerini kızganırga kirek. Men bit sana da aşı tutmayayım. Kızganam ana. Matrona! İşini başla. Sonra mına şuşa merhamet sırap itiklerimni uberdek bulsun. Hoşka jindin mı? Ha?
Қара, китап оқып отыра. Сиырға башақ салмағына китап оқып отыра. Қара, кімде бар мұндай қатын, а? Китап. Қырық бақша. Татарша жөнлі китап боламын, Фаразан. Әлі қиссасыл әнбия десем бір қадейі. Динамас. Китап оқып отыра. Китап. Нәрсе? Көзің шыққан мәлік. Итікті салды. Қышқырма. Сабыйларны қорқытасың. Сен, неке ақылы ерің білән ішік силашасың, Яқын келме. Мен сені үйретірмін. Өз қызың жетмәден әлі қостыруға бала алдың бет. Бүксіз бала сұрасаң аузың бірінің қан етер деген сөзді ешкәң жоқ мұны. Ikisi de өз балам. Әлі мажет балаларын ұқтырға маташа, үйге әжейі. Мұнанысы болмас. Мен өздердімді өзім құжа. Надан сен. Жахил. Сенде өткен ғымырым әрі. Нәрсе? Қабат әлі тағы бір тақыр. Қабат әлі. Жахил! Мен сенің ау. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Нендей қадірлі қонақлар келген. Айдағыз рахим етіңіз төрге айдағыз. Ешек шақыдық. Еш ішітмейсіз. Ей Аллам, не дейін. Ай салқы. Балалар күйсізленді. Міне, işitmegen bizdir indi, hayır. İsan olsun öyle muhlisa. İsan mı? Balalar kişisizlendi. Hatan! Muhlisa canım. Tam nezrileydi. Görmeysin mi de nindeyin kaderli konaklar geldi. Dua kılıp alayım. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Euzilli menzile mübareke ve tehuri menzili bir rahmetke amin. Allahu Ekber. Menzile yermikesinden qaytып келішібіз. Mına yol oңайы халіңізді біліп шығып дедік. Не халларда ятасыз сыңылым мұхлиса? Allah'a şükür. Мен жия қызым жылы, но жиясы тыныш, Allah'a şükür. Hani siz atlarınızın abzарға кірттіңіз ме ол? Әйе, көшер орнаштырды, рахмет. Yok, тоқталы. Табынға отырған шөзім парап кірем әлі. Сиырға башаққа саласы бар. Ярык, я хазрат бар. Hadi. Хотыңны алдық сыңылым. Көз тебен қаралған, апа. Yoqla indi былай ғана ол. Ил аузын тымалап болмай біз барысында ишітіп тұрабыз. Біз халиттік. Алып қайтып кетеміз өзіңні де, балаларыңны да. Мұнда сіз бітесіз. Ол айырмай. Айырма сатағын бұлай ешерге ярамай. Апа, сен қорықма. Біз сізні ұрлайбыз. Сен бізді ұзата шығарсың. Әйде жиын. Abi yok. Әйде, апа. Ұзата шығарсың дейм бар әзірді. Апа, жиын дейім. Abi. Бар жиын. Жиын. Ay. Hava бұзылға тұра. Боран шығар ақыры. Буран, әйе, шығар да шолы, шығар. Айдаңыз қонақлар табынға отырыңыз, рахим еттіңіз. Алланың рахматы яусын, кеу хазірет бізге кетерге вақыт. Шылай бейтміз міне. Ей Аллам. Сым, біраз отырыр елегіз. Бәлкі қонып кетерсіз, ә? Yok, ertege sabah biresimiz var, kesin sabah. Сіз шыл мажет балаларын оқытамыз деп мәш келіп ерейсіз енді. Мажет баласы бет ол біраз білім алса, мойныңа мініп отқанарға да көп сұрамай. Мына Жәләл молла айтқан еді, ерсіз дейік. Өкенерсіз соң болар.
Ярай, біз аның турда сөйләштек ішінде кияу хәзрәт. Ярай, хуш иттек алайса. Мен туғаннарымны тойғаншы көрмедім дә түбәнішқа қадар гына затым. Тоқтар сен. Анда бит буран шығарға тұра. Балаларға суық тияр. Тимәс. Я затсын инде. Затсын. Әйдә, ұзатсың үлем, ұзат. Әйдә. Бисмиллахиррахманиррахим. Әйдә. Ала. Сағынған. Ихал етмек керек. Құдай шылай язғандыр енді. Тоқтары. Ялшы қайтып, қапқаларын іштен битлетіп қойым әлі. Салахи! Қапқаларды битле! Ғабайдулла бай, әнәм. Оңына келді бұғай. Мұхлиса Ғалләмовна, мені іштәсің? Қызым. Мә, іш. Олар кеттілер ме? Кеттілер. Біз мұнда өзі бізгіне. Сіз кім? Біз қойды. Мұнда әлі біз мұнда. Әліге мұнда. Мұнда? Мұнда екен. Мұхлиса Ғалләмовна, ятып тұр. Ятып тұр, сиңа ял керек. Олайда бек зақ яттым бұғай. Баш ұшымда кімдір отырғандай болды. Сен түгіл едің мол қызым. Мин. Таныйсың мısың мені? Төсмірлеймді. Ұнытуың да ихтимал. Күп йыллар өтті. Шәкіртің мин. Иш буби мәдрәсәсендә оқыдым. Бірден итчі ғайнеттің қызы. Tanıdım. Tanımışa. Галия bitsin. Менә бит. Исемемне дә исеңә төшердең. Үзгәргәнсең. Озын, қалын тылымнарың бар иде. Мында кестілерме? 20 елда оқытылдым ул тылымнардан. Яңа тормыш башлаганда шәч асрарга вакыт калмый. Мин бит комиссар, Мұхлиса Ғалләмовна. Эндәшмә миңа ятларша. Минем дәресләрем бушка китте мени. Һәр заманның үз сабаклары абыстай. Абыстай. Шулай дип эндәшәйдекме сиңа? Абыстай. Нинди иске сүз. Ансы безнең ихтыярдан тормый. Яңа дигәнең бик тиз уңа. Иске дигәнең яңадан искә калка. Мин биргән сабакларның берсе дә файдасы тимәдеме син? Абыстай.
Сын biz bit jannatni jirde öktizirge bulduk. Komünizm deb atalashaq ul, komünizm. Alay seni Yasin benim yordamında. Yalgış. Onlar işinde de yalgışlar bula. Yalgış değilsin indi. Baştarak men de şulay uylagan edim. Yalgışmılar alar. Benim nindi gaybim bulsun. Min canım tenim bilen revolütsiyaga birildim. Yana jamgiyet için kıraştım. Nindi gaybim bulsun benim. Başkalardım. Başkalar abınganlardır. Berkim de hatadan hali tugel. Lakin men bilem, benim gaybim yok. Yok, yok benim gaybim yok. Gayıplıman deyip kol koygansındır indi. Ya Bızday. Мен ашыл сенің сабырлықны, шыдамлықны бермеген Хыдай. Xuday, mine Xudayını da iske düşürdün. Бұлай ғынау. Сөз оңайынан. Мен шанам. Бары бір қойшанда болса коммунизм идеялары бүтін дүнияда жеңіп шығашақ. Көз алдыңа кетіресің Быздай. Мұнан не бары 70-80 жылдан. 21-ші ғасыр башында біздің анықларыбыз шунды елде ешешек. Ғаділлікті, тегізлікті. Байларда, ярлыларда болмас ол заманlarda матурлық, игілік тантана етер бүтін дүнияда. Әкішлер бір-бірсінен енді яқшылық ішлейм екен деп баш ваташақ. Сен нәрсе менен кілесің? İblis, iblis koya gider. Ненде iblis? Sen bir ferşte bitlige kiygen ibliske şalgansın. Bişara şakirtim benim. Yok. Yok, men bişara tugel. Men bişara tugel. Mene kişegine tüş kurdum. Tizden yirikке çıgam. Belki bugün ok. Komisarlar da tışka şanamın. Ya Bızday. Mında şibin kürsen de yok şıga yok. Hatırında mı? Sen bizge yaşao mağnası turunda hikmetli sözler söylegen idin. Ege. Имештирилгечте кишинин һәр гамәле киселә. Шуңа күрә аның савабы теге дөньяга бармый. Бар эшкинә нәрсәнең савабы бер кайчан да бетми дип әйткән идең, Ege. Eğer de kişi mucizaga ting batırlık kılsa. Икенчесе. Мәктәп, мәдрәсәләр салдырып шуларга ярдәм итеп торса. Eğer de kişiler arasında bilim taratırga ımtılsa. Икенчесе. Баласына милли дини тәрбия биреп, ул бала ата-анасына дога кылып торса. Niye bunları iske düşürdün Alisin? Юк белән башны катыргансың. Күпме вакыт әрәмгә узган. Sen bit bularını özünü yuvatırışın gına söyleysen. Borçulma kızım, korkma. Allah Teala şefkatli ol. Oldanganlarını yarlı kıy. Уларымны коялып киттеләр икән. Kızım. Майлз. Вил. Бәгыркәйләрем. Kızım. Исәннәр микән инде? Исән булсалар да Майлз миннән халык дошманы дип ваз кичкән дип ишеттем. Вил әле бәләкәй. Kızım. Ул инде мине бөтенләй онытты. Sabır et kızım. Sabır et. Коя. Sabır et. Коя киттегез. Sabır et. Kılıçlar kızım. Sabır et. Sabır et. Koya. Kızım sabır et. Sabır et kızım. Sabır et. Abızday mi biteli mikyer. Mi biteli yaşaptan girmedi. Ben öteli var. Священный выход. Sabır bul. Yok. Sabır. Min bir koyada barmayım. Kızım. Yazmış tanızmış yok. La ilahe illallah diyor kızım. La ilahe illallah diyor kızım. La ilahe illallah kızım. La ilahe illallah diyor kızım. La ilahe illallah diyor kızım. La ilahe illallah diyor kızım. La ilahe illallah.
Vakit җитте. Мәдрәсәбезне яптылар. Мәктәбебезне тармар иттеләр. Алар безнең белемле, зыялы булуыбызны теләмиләр. Белемле кеше үз кадерен белә. Үз кадерен белгән кеше бер кайчан да кол булмый. Иң әввәл кеше үз телен яхшы белергә тиеш. Теле барның иле бар. Иң мөһиме мин сезгә дини тәрбия, dini белем бирдем. Шуны бер кайчан да онытмагыз, балалар. Хатын кызларыбыз татар җанлы булсалар, милләтебез бер кайчан да югылмас, иншаллах. La ilahe illallah. La ilahe Кырбанов, тыңлый. Тыңлый, иптәш халык комиссары. Sen тырышабыз, иптәш. Үтәрбез, иптәш халык комиссары. Үтәрбез. Selam kalın. Дәүләтов. Торабак басқансың, ha? Әллә телефон аша күрерләр дип куркасың? Кем белгән бит аларны, бәлки күрәләрдер дә. Бәлки. Сүктеме? Ay. Әлләдин biraz теләгең юкмы? Yok. Vaqt da ol түгел. Qarada, biz Muxlisa bobini qachon qo'lga oldik hali ul? 20 noyabrda. Tugalaraq ayt. 1937 yılının 20 noyabrında ketirmindi. Bugun nechasi? Bugün 27'si. Bırakma Osman. Allah kitiş yok. 3 günden troyka yuvasını bilesin misin ne? 3 günden alarının barısında şart Mehmetcan. Muxlisa bu bilen başkaları barısı da öz gayiplerini tanıdı. Senin ebiyingine karışa. Ebi değilsin sen ha? 2 tevlik ayak üstü yıklanmışa tuttum yok. 3 tevlik kartserda gazapladım yok. Allah'a ышанучыларны сындыру кыйын икән. Иртәме, соңмы, һәр кем сына. Бәлки ул авыртуны сизмидер, ә? Ыңгырашмый да бит. Тикшерербез. Шул, мине сиңа ярдәмгә җибәрделәр, анда ашыктыралар. Тагы бер тәүлек кенә бирде, юштап кына калачак ул берле карчыктан. Дәүләткә юыштап кирәкми. Дәүләткә үз гаебен таныган халык дошманы кирәк. Һәм үз гаебен ул сиңа түгел, ә миңа таныячак. Мен Япон шпионы дип, аякларымны кышып елаячак. Әле үзем Польша шпионы дип тәйс. Тасма телеңә юкка өметләнәсең. Ул әле үзе синнән Төркия шпионы ясарган мөмкин. Бәхәсме? Әгәр 3 тәүлектә Мөхлисә буби гаепләү кәгазьләренә кул куймаса, фамилиям Дәүләтов булмасын. Аннан миңа ни файда? Шартың нинди? Син миңа
Сен миңа тиги контур жазуучунун олмалтыгын бересиң, Аны істегілер алды. Олайса, фотоаппаратын Келештік. Келештік. Тексеріп тұрасың, һәм шул есептен сенің ілішке тиген алтын езік менікі болыр. Дәулетов. Кім тұрыр әлі көріргіз? Көрірміз. Көрірміз. Әрі, сен бар, ялы. Мен қаршықны мұнда кетірге қоштым. Аңа көрінмесең әйбәтірек болар. Дәулетов. Кім тұрыр әлі? Көріргіз. Көрірміз. Білді ма? Кіртігіз. Руки за спину. Проходим. Лицом к стене. Мұхлиса ханым. Аллаға шүкір, сіз исән, мен енді сынға қалдым деп қорықтым. Бедіңіздер, отырыңыз. Бедіңіз. Мен сізге сүйенішлі хабар алып келдім, Мұхлиса ханым. Тизден сіз ирекке шығасыз. Ирек. Түрменің тігі яғында ирек бар деп ойлайсызмы? Аңлайым хәліңізді. Сіз енді қазір дүниядан туйғансыздар. Мен дүнияны үлеп яраттым. Subhanallah. Көрем, сіз чынкілікке берілмегенсіз, бұл бик әйбәт. Әйдәгізер, тамақ ялға балығыз. Сізнің көптен кіші ашағаныңыз да yoqtur енді. Менің сізге бик мұхим нәрселерін аңлатасым бар. Әйдәгізер. Рахмет. Енді қазір тамақ қайғысы жоқ. Өз-өзіңе зиян салу гынақ пейғамбарының бір хадисінде шулай айтылған түгіл ме? Шейні болса да етіғіз. Хәл кіріп кетер. Қиынсын ба? Бақын дейіз. Siz hadislerini biləsizmi ney? Xətərliyim qayvırlarını. Siz meni tanımıysızdır indi? Yok. Men bit İş Bubi medresesinde okudum Muhlisa hanım. Negiz Abdullah benim de müəllimim. Sizni de hatırlayın. Siz kızlar mektebinin müdiriydiniz. Ay məni. Bizim medresede yüzlegen şakirt okudu. Varsında hatırla bitirip olmay. Şakirtlerinin türlüsü var idi. Siz nişik mında? Nişik dibinde İnkılap bitirip aldı da Muhlisa hanım. Biznikilerinin bit kubisi İnkılapны шын көңілден қаршы алдылар. Siz өзіңіз de şulaydı. Ulay.
Bulay kelip çıgasın, kim oylagan Mühlisa hanım, nişik aldandık biz? Bit milletimizden yüzük kaşları, akıl iyeleri, onlar da bit bana şın köngülden şandılar. Anam birem başlarına jiterler. Jitemiz. Kaya barra bu dünya. Günden gün korkunuşarak. 11. yılını hatırlıyorsunuz mu? 11. 29. gün var. Medreseni yüzlegen atlı kazak uğratıp aldı. Bütün yerde tintü vaktarını, tügel 3 gün tintüdüler ondan. Abdullah abi bilen Gıbeydullah abini alıp gittiler, ebez şakirtler. Onlar artından, kar üstünden yalan ayak jılı yigirdi. Men şul şaklarını korkunç dep oylaydım. Бүтән şәрәк була икән ул куркыныч. Ахлыкса хан. Мен сезнең түземлегегез алдында баш иям. Сез көчле кеше. Анда бит. Сезнең язмышка дучар булучылар миллионлап. Әллә нинди гаепсез булган кеше дә 2 көндә сынып тузга язмаган гаепләүләр астында кул куя. Уйлап карасаң бит акылдан язарлык. Шуны аңлый тұрып та, нишләпсің сіз мында? Неге кетмейсіз? Мыннан бұлай жеңіл генә китеп булмый, Mühlisa ханым. 58-нче статьяга барыбыз да сыйышабыз. Күрәсең, без инде күптән 11-нче елда ук сынганбыздыр. Кызганыч кешеләрсез. Сөйүнүчле хәбәр турында кызыксынмадыгыз? Әйтергә җыенгансыз икән. Әйтерсез иншалла. Сездән сөйүнче Сәгуд Гарәбстанның короле Совет хөкүмәте аша сезне шәхсән кунакка чакырган. Хаш кылырга. Бәлә казаларны кешерергә куәт бирдең. Инде мондый шатлыкны да күтәрергә көч бир. Әлбәттә. Совет хөкүмәте корольнең теләген кире какмаздыр дип уйлыйм. Аллаһы бирсә. Аллаһы бирсә. Ләкин бер шарт бар. Шартсыз булмас. Дипломатияның нечкәлекләрен исәпкә алмыйча ярамый, Mühlisa ханым. Шуңа күрә мине хискә бирелмичә генә тыңлауыгызны үтенәм. Бу бик мөһим. Әйтегез шартыгызны. Аңлагыз. Әгәр дә сезне ялгыш кулга алдык дисә, безне мондагыларны үзебезне халык дошман итәчәкләр. Сезгә зыян килмәс өчен мин нәрсә эшләргә тиеш? Гаебегезне танып, кичерү сорап хат языгыз юк, һәммәбез белә, сезнең гаебегез юк. Тик монда шундый тәртип, кемгә дә булса шик төшсә, ул тәүбә кылып кичерү хаты язырга тиеш. Профилактика инде үзенчә. Корбанов. Простая формальность дигән иде. Корбанов турында онытыгыз. Аның хәлләре хәзер сезнекеннән дә мөшкилрәк. Тишек. Карга күзен карга шукыймыни. Монда кышларның төрлесе бар, Mühlisa ханым. Туктагыз әле. Әгәр дә мин булмаган гаебемне танымасам, мине моннан чыгармыйлар, шулай бит. Нәкъ шулай. Әгәр дә гаеплемен дип кул куймасам, сезне үзегезне халык дошманы дип игълан итәчәкләрме? Минем берсеннән берсе кичкенә эш балам бар. Мин аларның ятим үсүен теләмим. Нигә сез миңа
ярдәм итәсез. Хисе ханым. Абдулла абыйным. Sizning darslaringiz butunlay boshqa uzgan deb o'ylamışsizlar bey. O'ngлагыз. G'aybigizni tanib, bo'lmagan g'aybigizni tanib, qo'l qo'ysangiz, shundoq hashqa ketib borasiz. G'imirli xiyolingiz bey. Eng muhimi Muxlisa xonim, kiri qaytmag'iz. Nechikda bo'lsa shunda qolirga tirishing'iz. Kiri qaytsangiz, sizni bitirashaklar. Allohim. Рәхмәт. Мөселман кеше өчен изге җирдә үлеп калуда бик зур бәхет. Рәхмәт. Siz нәрсә инде миңа, балаларыма дуа кылсагыз, шул җитә. Кеше кызым әле 5 кенә яшь. Фатыйма дип исем кушкан иде. Субханаллах. Пәйгамбәребезнең кызы хөрмәтенә. Бирегез кагазыгызны, бирегез. Бирегез. Башта укып чыгыгыз. Юк, кирәкмәс. Siz мине алдадыгыз. Singlim Muxlisa. Hayda o'z. Туганым, кит. O'tir. Теге Қарун Қадир ротмистрны үзендә кунак итеп ята. Сезне Сибиргә сөрдерәм дип сөйләде. Сибиргә. Сибир үзебезнеке. Син күңелеңне төшермә, сinglim Muxlisa. Ничек дип әйтәләр әле, җан биргәнгә җүн бирер диләр бит. Абый, без нишлик? Кызлар мәктәбен ябыгыз, шәкертләрегезне таратыгыз, юкса сезне дә тоткын итәрбез дип куркыталар. Апа, яман исем белән мәктәпне үзегез япканчы, яхшы исем белән төрмәгә ябылу артыграк. Ваша благородие. Пожалуйста. Рахим. Ой, Димитрий. Siz mındamı? Bir gaybat. Kiyinigiz, gittik. Ни өчен? Нинди гаебебез өчен сез безне булай мыскыл итәсез? Siz Россия düşmanları. Pan-islamizm efendim taratasız. Vahhabitlar, şul azmını. Şulay. Туктагыз әле. Ваша благородие. Туктагыз әле, без бит дәүләткә каршы түгел. Без татар балаларының билимле булып үсүен телибез. Siz birdam Россия гражданларының
Иминлігіне яңыз. Шуа күрі сізге оптимизация тиеш. Демек, сізніңше татар балалары Россия гражданлары түгел. Мен бит алай демедім. Әгер татар балаларының урысша, французша үйренуі Россияның иминлігіне яны екен... Сурманчаның бүтін ташларға керек. Ваше благородие, утrakс, пожалуйста. Олар әлі патша портретін бұзғандар. Өзін түртіп тишкендер де маңғайына мүгіз жасап қойғандар. Ялған! Біз балашаға мәлі портрет бұзып ерірге. Өзіңіз көрдіңіз ме? Жоқ, олам көрген. Менің олам Аллаға шүкір, Субханалла, ол жалған сөйлей тұрған бала түгін, Аллаға шүкір. Ардан да сұрасы Алла берсе, міне, шушы мәлғыннар, Алланың әшік қағарысы чатырған нәрселер, еді. Менің олымны медреседен қуып шығардылар. Имеш, менің олым, бір шәкірттік кісесіндер оқшасын ұрлаған. Менің олым ол әулия кебек бала. Ол кіші кісесіндегі оқшаға түгіл, өз оқшасына да қағыларға қорқыт. Ярар. Ұлығызны да шақырырмыз. Бұлар мәшітте падишахқа дұға қылалар еді ме? Бұлар ме? Бұлар бейт ұрыс патшасын түгел, түрік патшасын ғына кішіге санылар. Бұлар әлі түрік флоты үшін ауылда кіші сайын оқша жейіп жүрділер. Сіз ме, мұның әші, не бұла? Нахақ! Міне шындай салттығы жандар арқасында вайран болдық біз. Олар әлі башы благородие, меғада байкот ясадылар. Байкот имансызлар. Менің ауылда кішкенегіне бір тегі, 2-3 қатты бір кішкенегіне тибетім бар еді. Бұлар байкот ясағаш халық шында жүрмей башылағы. Дұрыс ме? Дұрыс, шүнки араққы сатайды о. Араққы бізге харам. Тәміз сізні дәулет дұшманы дейм. Сіз мұсылманнар арқасында дәулет көп мақшасыз қыр қола. Шулай башы болады. Яра, бұлда. Яра, әйдәгіз. Кейінігіз, кеттік. Шулай тағыз әлі. Яра, онда бұлда сирешір. Кейінігіз, кет. Башы благородие. Бұл мәлғонлар бүтін ауылға тағайын қайтмасылар бейтінді. Қайтмасылар. Рахмет. Бұл нинди дүния, бұл нинди қарғалған ил. Балалар оқытқан үшін кішіні мәсхәрелеген, таптаған, изген ил тағын қойда бар, Раббым. Ни үшін бізді кәфірлер құлына қолдырдың? Қайшан бізге yüzің білен бұрылырсың, я Раббым! Я Раббым!
Ол енді қол қойырға жиынған еді, сен ішініміздің нақшы уақытта мақсус келіп кірдің сен. Булдыра алмадың, тішің өтмеді. Несі, яғысың, аяқ шалмақшы боласың ма? Йоқ, мен мұны бұлайғына қалдырмайым. Яғынысың? Үстәгілерге жеткірем дейсің ме? Алайса біл мен де бік тілі ешіріп тұрмам. Жүлер сатма. Бұл бәқәс біздің екі арадағына бір-бірімізге аяқ шала башласақ, біріміздің де баштан сипамаслар. Мен мына шуны аңламайым. Аларына бары бір аташақлар неге ғайыпләрін танытып қол қойдырып азапланамыз. Неге? Тарих үшін. Дәулетке башта кішінің жанын сындыра керек. Шындағына ол рухы жаны білен қорқа баштай қалыпта. Біздің қаршықта бет қорқу қисы жоқ. Ол өзін Аллах қанат астында деп ойлай. Не болса да Аллах үкімі деп қабыл ете. Менің әланды кішілер көргенім yok еді. Ол бар бір сынашақ. Бәлки сынмасы. Кіші бет хашарат бір бөжек түгіл, Дәулет. Бәқәс? Мен бұлайғына берішіге көнітмеген. Мына көрірсің. Ғайыбымны танайын деп, ол әлі меңа ялвараша. Сенің тосма тіліңе ол бұтәні шалмасыңды. Әменің қолда козыр бар. Яқын кішісіне қорқыныш янаса, әр кім ефәкке әйләні. Юғаның яқын кішісі. Қызы яшли өлген яратқанын ісі де көптен енді көрейесі. Аның, асырауға алған қызын ұныттың мұ? Ол бет ғайләсі біле қазан артындағы бір ауылда яшап ята екен. Мен анымын да кетірттім. Нә көресің, мұхлиса бұл бе? Аның, аңа битараф қалмас. Нұққа бәқәтті екен өзің, Баш керегінің баш, бәқәсті баштыларғына жеңе. Әйттім мейд, ғайыбымны танайын деп, ол әлі меңа ялвараша. Баш сендәйінді ол? Әті. Сендәгіна баш. Сен бит біздің башылы. Сен бит бұбылар мәдрәсәсінде оқығансың. Әйе? 2 ел дин деп, милләт деп баш қатырдылар. Ғабдулласы кім болған мен сен айтайым. Киімнәрі фырт Ауропаша. Біз шабаталы малайлар. Yok, қайдалы милләт? Оңлат мен, Жин қорқақ, ялағай, аумақай. Ұзақ қылан алмадылар. 11-ші елда патша жандарымлары келіп басты мәдрәсәні. Тек аңаршы мені аннан қуғанлары дейінді. Бұбыларға үшің мінен үйден екен? Мен мәдрәсә тәртіплеріне қаршы баш көтердім. Революционер болғансың, Шулай дейсің де бұла. Сен мені тоң көшенге санайсың енді санауын әбитмен архивтағы жандармерия документлары білен таныштым. Анда аққа қора білен yazылған. Сен бір шәкіртнің ақшасын ұрлап тұтылғансың. Сен шайыртасың ақыры ойнама. Сен әрсің. Малай шақтан дегіне қалар болайынды ол. Аннары ақшасын ұрлатқан шәкірт те сәудагер малай болған бейді. Демек сен шул заманларда да буржуйларға қаршы күрескенсің, революционер. Сөзің бітті ме? Бітмеді әлі. Сен бұбайларға қаршы сотта да қатнашқансың. Ғабдулла бұбайны патшаның портретін ертуда ғайыплагенсің, Есіңе түшті ме? Сарапылдағы сотта. Мені мәжбүр етілер. Мен ол шақта 11 яшық малайғына. Міне шул күнақларың үшін бұбайларыны көрі алмайсың да енді сен. Мұны менен башқа бір кім де білмей. Аннары, сен бит Дәулетов. Сен патша заманында да дәулет мәнфәғәтләрін яқлағансың, Әйе. Дәулетнің башында кім болса да, асылы бір. Бұбилар әр дәулетке де қорқыныш тудыра. Россияда.
Najiye Nigmatullina kirtiniz. Мен келіп жеттім, иптеш начальник, sen соғына ятасың. Отырыңыз. Ufalarga bargan şakta belebeğimde kola. Ufalardan koytkan şakta belebey sulda kola. Şulay deyip jırlıylar idi biz yaş şakta. Teki көріп bulmadı belebeynin koysakta kolganın. Morşina kızının terezesi yok idi. Kütmegende şunday seferge şıkkaş. Dirayakını biraz küzetese kilgen idi. İpteş начальник. Koytkanda meni terezeli morşinaga oturtup jiberipsel yana. Yama İpteş начальник. Yama. İsim familiyeniz nişik? Böttü. Sen isim familiyamni da bilmegen kiliş ufa kadar ufalarga meni şulay çakırasız mı? Yolgışkansız miken niye? Sizge başka kişi kerek bulgandır şul. Gap-gadi aval hatınansın yırtınan. Sırauga cevap beriniz. Yara. Benim bir kimden de yaşırınıp yürgenim yok. Najiye min Nigmatullina Yarulla kızı. 1894 yılda Minzele iyazında tudım. İşbubilar medresesinde kızlar mektebinde okudum. Şunda 17 yaşımda bir şekirtke yapışıp çıktım. Şundan birle min irimnin oğlunda yaşayım, koyunlukta. Yaşılay da mine, benim indi unuklarım da var Allah'a şükür. Kolxozdan bir işinde koldurganım yok, min kolxozda işlemeyim. İşbubi medresesi bit, okutuşçular hazırlap çıkargan. Siz niye öz hünəriniz boyunca işlemediniz, ha? Sen ol bilen bir nestege de yaramı be. Min rahatlanıp kolxozda işlemeyin yakşısı. Kolxoz işine jitemiysin indi bana bu, Bilseniz idi siz. Kolxoz işinin rahatı. Biz bir jırlap barabız, jırlap koytabız. Sen de şiver özüne, min de şiver özüme. Yanın kıygan tavuk gibi görünesin gözüme. Şuna deyip jırlıylar bizden oldu. Siz gelip karağız. Bizde konak, şılxalık. Min sizni keşe sütünden yasalgan şügündürlük kotak bilen sıylarmın. Hele sizni keşe sütünden yasalgan. Şitte! Jara. Keşe kotığı. Kunakka şakırırışın başta uzine koytup yığılarga kirregeli. Yarak şol, yarak şol bize yaşal. Yarak şol biz. Gaddilgallam kızım Muhlisa bu sizden kiminiz bula? Mena bir kimde tüge. Uyat tugilmi grajdanka Nigmatullina? Yok. Enigiz sizni tapqa şulgan. Muhlisa bu ise o'zi sizni o'z tarbiyasini olgan, o'z qiziday qarab o'stirgan, o'qitgan. Benim eniyim olarda xizmetçi bulgan. Min шығышым bilen prolitar. Min kun sayın öz vlastımızda maqtab uyanam. Siyine yıkığa kitem. Muhlisa Bobidan men indi 1923 yılda ok vaz keçtim. Mulla mutagılar abustaylar bilen meni bir nestele beylemey meni. Eli kupten tugilgina eniyigizga siz ana hamanda eni dibindashasiz shulay bit. Kuchtana jibergansiz sarmay, yarma, urman shiklaviga. Sen Muhlisa Bobidan vaz keçiun turunda tige ne? Allahsızlarga sitinde çıktı. Siz tabi kızali oktyabr bayramı aldığındagına çıktı tige. Tabi mine oktyabr bayramı. O bildiruni. Ko'z bu yarışingina chiqargansiz. Muhlisa Bobi bilan ilm tana bir qachonda izmagansiz. Demak siz onang bilan millatchi kontrrevolyusion uyushmada turasiz.
Eğer de bizim şartlarga künmeseniz, balalarınızını da, ınıklarınızını da buten көрмәссіз, irinizni de, siz anı bik yaratasızdır, ha? 17 yaşta bu bilar rıksatinden başka kiyevge alışıp çıkkaç. Irimne bitinde min 31 yıldan birle kurganım yok şu. Koyasın ol. Yünle Tatar irleri koydasın hazıra. Kabirde şunu indi ol irimle. Anın yanına aşık mısındır bit? Yok. Jünle meyit bulganşı. Jünsiz kişi buluğun yakşırak, ha? Bundan qutulur için sizning birgina yo'lingiz bor. Ye. Yani yigizni o'gitlagiz g'ayiblaw qog'ozlarini qo'l qo'ysin. Agar da sizni butun nasl nasabigiz bilan xarob etirga tilamaykan qo'l qo'yar, shuni anglatig'iz. İftaş начальник, g'ayibi bormisin onun ha? Yangi turmush tuzganda mulla qizi bo'luv g'ayib tugilmi, ha? Har kimdan g'ayib topib bo'lar. Onun yazmışında hal etilgan. Siz o'zingiz turunda o'ylag'iz. İftaş начальник, men bir tane şirik g'osir ko'rganim yo'q. Meni mana hozirda ko'rasim kelib turmay. Qaytarib qina berigiz meni iftaş начальник, qaytarib qina. Yo'q. Uzatmasağız da bular. Men poyizga gina o'tirib qaytib ketarman. Ya men iftaş начальник. Demak, menim taqdimlardan bosh tortasiz. Siz butunlay xiyoliy kishi ekansiz ha. Yo'q ish bilan yerisiz, men siz iftaş начальник. Men bir tane ko'rganim yo'q. İftaş начальник, men bütündani şirik Patrona. qaytarib jiberigiz siz meni bolalarim yanına ifta. Men poyizga o'tirib uzunlira qaytib ketarman iftaş начальник ha. İftaş начальник, qaytarib qina jiberigiz endi meni iftaş начальник. Men bir tane ko'rganim yo'q iftaş начальник. Qaytarib qina jiberigiz endi meni iftaş начальник. Mana bu xotinni uyga keltirigiz hali. İftaş начальник. Birazdan kirilman. İftaş начальник, qaytib qina ketdim endi men poyizga o'tirib o'zim qaytib ketaman iftaş начальник. O'zim qaytib ketaman. Ne ishlaysan sen boyadan birla? Ne ishlaysan sen? Sen men kolxoz shami g'amirim bo'yi kolxozda ishlagan. Ne ishlagansan men g'amirim bo'yi? Men kolxozda. Паскуда! Убьет! Ertaroq baxillashgansiz. Muxlisat Pultosh. Biz hali alay tezgina sizdan ayrilirga tilamaymiz. Ana yoshirga. Yoshir. Anda borirga bir qo'shanda sumtuga. Benim anda baruğumda, mında kaluğumda sizin tilakka beyli tugul. Balaсын yo'g'altgan qushning yılavın işitganiz bormi sizning Muxlisa xonim? Benim kızımını 1919 yılını bir bandit kızılar meyit ştık bilen kadar götürdü. Жылысын жыладым, benim gözüm kipken kizlev kibik. Sizning tağın bir kızınız var.
Najiye. Siz ana tuğaşıp üst terbiyegizge algansız. Бар еді. Тек ол менен ваз кешті 15 yıllar элек. Мен аны ғайыпләмейм. Менің қызым болып саналса, аңа яшәргә ерік бермәсләр иде. Ул бит сезгә ара-тирә күчтә нә җибәреп тора. Миңа мөмин мөселманнар авызларыннан үзеп вак-төяк ризык җибәргәлиләр. Юкса күптән ачтан үлгән булыр идем. Үйінде алтын болған кіші аштан өле алмай Мұхлиса ханым. Алтын. Сезгә генә бит ул алтын дөньяның тоткасы. Әйттем бит инде. Ул хәләл алтыннарны мин хаҗга барыр өчен генә сакладым. Хаж дигәндә. 1925 елда Ибн Сауд Мәккәдә барлык мөселманнарның конгрессын уздырган. Анда Diniye nezaret əgzələri barısı da qatnaşqan. Siz niye barmadınız ha? Özünüz gümürün boyu haş qılırğa xiyallandım deysiz. Haş. Mümkünlüğü bulgan her bir Müslümanğa farız. Meni ol kongresga alып barmadılar. Yol шығыннарын өзім көтереніп те айтып қарадым. Барыбызда кетіп барсақ, мында көз құлақ болып қаларға біреу де қалмай дейділер. Бәлі шейсі шықса, біздің татар башта өзі ширатқа баса. Сізні мұсылман дүниясында бірден бір қатын қыз қазыйны Мәкке Мәдинеге алып бармағанлары рәнжедіңіз ме? Анда бик лайықлы кішілер барды. Шулай, шо. Сіз рәнжемейсіз. Сіз андай түбән хисләрдән үстін. Әміне, сізге рәнжесәр, Ләкім әлпе, қызығыз, кімәл ол? Нашия, сіз бітәні, балашақтан өз тәрбиегізге алғансыз. Оның сізден ваз кешуі шын көңілден түгел, сіз мұны бик яқшы білесіз. Сіз араны үзгәнсіз. Аның сізні көріп қаласы келе. Ол мандамы? Әгер біздің шартларға көрмәсәңіз, өзегіне түгел, барлық балалары, анықлары да мында болашақ. Najия Нигматуллинаны кіртігіз. Мен сізні көре алмайм. Мұңашы біреуні де қорғағаным yok еді. Сені қорғайым. Тамырың қырысын! Біз барымызда Алла қонында Мұхлиса ханым. Тәқдирге yazılғанын көрербіз. Шулайда, бір ұштан Құрбановны да қорғағыз, Ул қатыл қолындағы құралғына, бішапны, балтаны қарғаудан немағына, әсен, дәулетнің өзі, шындай ұқ, яуыз, екі езлі, мәкірлі, бәддіғам түшсін сиңа. Гынақсызлар қаны үстінде құрылған дәулетнің келешегі жоқ. Ялғышасыз. Дәулетні бары тек, қан біләнгінен нығытып бола. Өз халқын изуге жайлашқан дәулет мәңгілік бола алмай ол. Қызым, мен айттым етенді сізге, бұл қаршықлыға бір кімді түгел. Қызым, ят кішілер болып қыланының қажеті қолмады қызым. Біз сені білем. Соңғы тапқыр көрішеміз. Мен сізні танымайым. İkinizni gine kaldıram.
Мен кіргенше ойлашыңыз. Мұхлиса ханым, қызыңыздың yazмышы сіздің қолда. Allah'a şükür, sen isan sol. Бережмақшы жұбаныларға, ғайыбым бар деп қол қойма, өз-өзің аяулайық ма? Ғайыплымын дегенің заң болмасалар, сені бір нәрсе дәшіліп алмай шақлар. Тек қолғына қоя көрмейді, әне бағырып, қолғына қоя көрмейді, бағырып. Қызым, менің жазмашым қалеттілген. Кеше түш көрдім. Бура ішінде қолғанмын. Бураның ішігі де тәрзесі де жоқ. Шыға алмайым, имеш. Шунан үстен кейін өткенде нұр күждесі келіп түшті. Allah'ın hikmeti bilen ol basqışqa әуірілді. Шуға басып үске көтерілді. Құтылғансың дейм. Ирікке шыққансың дейм. Ай қызым. Мен құтылырмын. Сеңа менің үшін ғазап жегесің бола. Әгер де қол қоймасам, өзімді де балаларыңды да түрмеге ябабыз деп янайлар. Алар шуны гына көтә. Әгәр дә кул куйсаң, сине бетерәләр. Әгәр дә кул куймасаң, алар сиңа һич юлга 5 кенә ел бирәчәкләр. Әни бәгырем. 5 ел бит инде безнең заманада җәзага да саналмый. 5 кенә ел. Эй, балам. 5 кенә ел. Һич кенә дә үзгәрмәгәнсең. Сән 5 ел. Минем яшьтә гомерлек дигән сүз бит инде ул. Мин гел шулай уйламыйча әйтеп куям инде. Күпме қиын ашадым шушы гадәтем өчен. Кызым, минем аркада сине тоткын итүләре йөрәгемне әрнетә. Алла каршында минем намусым саф. Ул барсын да күреп тора. Әллә мәйтәм, гаепләмен дип кул куйым микән? Сиңа тимәсләр иде, кызым. Юк, киресенчә. Әгәр дә бит син гаепле булсаң, ул гаеплешә минем өскәдә күчәчәк. Яни бәгырем бездә бит инде бар нәрсәне дә тартып алдылар. Инде намусыбызны да таптатмый. Йөзләре аркылы килде. Шул бәхетләр белән көрәшерлек кешеләр калган булса, шул кешеләр арасында мин булмас идем, менә кызым. Син бар, әни бәгырем, без сиңа гына карап торабыз, син япа-ялгызым. Каты кыйнаталар үзеңне. Безгә нәрсәсең инде ул? Без бит ирләр белән сугышып йөрәнгән. Әни бәгырем, Мин менә шушы зубанылар каршында сине санга сукмаган булып кыланыйм инде, я. Син кул куйма. Минем хакка, минем балаларым, улыкларым хакына кул куйма инде, бәгырем. Аларны алдап буламыни? Менә мин төннәр буе уйланып чыгам. Күзгә йокы кермәй. Нинди гынахларым өчен Ходай Тәгалә мине шундый сынауларга дучар итте икән дип Ойлайым да, ұшына шыға алмайым. Сенің нинди гүнахың булсын? Әйюб пейғамбарына не қадар сынаулар кешірген. Аллахы Тәгалә бит ул изге кешеләрне дә сыный. Кызым, менә мин килен булып төшкәч, иреме, кайнанама ничек тә ярар өчен Қараңғы күздә, Құрбан бәйрәме алдыннан, Былдыр идәненә кадәр кап белән ышкып юдым. Идәннәр сап-сары гәрәбә сыман. Сап-сары булып калдылар. Бер заман күрәм, урамдан өйгә таба бер хәерче карт кирип килә. Сап-сары идәннәргә басып, чырак чабата эзләрен калдырып, Шуннан түзмәдем,
iden çüpregi bilen siltep, şu kartını kovup çıkardı. Dürüst işlegensin, sopsarı idenli pişirak şabatası bilen toplarga. Hele jingil kutulgan o hayır işitler, benim kulga elekken bulsa. Menen işettinler indi şul kart köngüleme tınga vermey. Hazar İlyas bulmadı mı iken o? Şuldur. Ol meni sabırlıkta, şefkatlikte sınagan. Emin sınattım. Ey yani. Mene alın gınahsı, koya ketsin kızım. Ey beğrim. Yani anlaştınız mı? İftar начальник. Biz bütünde köpten anlaşkan. Men bir narsanigini anlamam. Sizge bizden ne gerek? Siz bütünde аңғыра. Ya başını jülerge salasız. Köp anlatırganım kin. Kalgan gımırı bile namazda ötkeresim kile. Mında kulağını koy da anları namazga basasın mı, şu kınasın mı, anda benim işim yok. Min Berlin'de kontrrevolüsyon uyuşma işçenliğinde katnaşmadım. Hem katnaşmayayım. Bari tek şu sözler astınağına kul koyacakmın. Şun yüzünü açtın mı ha? Yoksa ferişte bulup kulağına her kimge iyilik kinetili yenesi. Ha? Aptıragan idi bana niye bunun kanatları üstüne geldi? Ne? Kızına kara. Seni arkadan indi halde kalgan ha? Anın ali kureşekler aldı ha. Sinana da, anın bağlarına da bir taraf. Üzgüne şiste kalır ha. Eğer Allah olsa o senin gibi taş yüreklerini huzuruna yakında Kızım. Ah, sen edem teğenesi. Sen Allah sözün tilge almayın deyişmasa. Partiya degende halk düşmanı degen. Senin şakşa tiline şunday sözlerine gelirse. Sen nerse söyleysen kontra. Ha? Sen de kolunu ko'tarib kina qara. Ha ko'kaying o'zi baba. Kızım. Kırmada şırtenmeysin ha. Anda yırtaga okursun. Kimnin nersesini izgenlerin. Salsın akıllı komisyoner ola Devletov çıkıranın Kızım. Görüşülerini şakırayım mı kursinler örneklik şunu şunu ha? Sonra kızı pıtılayın normalini. Tıraş kalkışını aşlay mıskıl itergen. Nişik bu teki şu organlarga kirib yalagana. Partiya bunun işi senin başından sıypamaz. İptal tekşürüşü. Yazıp koyunuz hele protokolga. Ol mina yatsız takdimler yasadı. Riza bulgan takdirde azat iterge vakta verdik taşlar. Nerse, sen nerse sülüsün ha. Bu ne degen söz? Bu ne degen söz Devletov sizdingizga big jiddiy g'ayib tashlaylar. Sen nerse, halı düşmanının yalganına şarasın ha. Vaqting bitti xush. Yok, sen bile tam vakitsiz kelip kirdi. Vaqting bitti xush. Devletov misyon. Kızınız bilen baxillashingiz. Onu sizning ishga qotishtirmaymiz. Пропуск. Mashiyaning maktulini alıp gittiler. Rahmet eylesin. Oturunuz.
Тағала, көңіліңе шафқатлік солған. Рахмет, улым. Үндәшмәгез миңа улым дие. Шүкір дә итмәгез. Мин үзгәрмәдем. Мин шул калун, мин каршыклар белән көрәшергә өйрәнмәгән, ләкин мин эш кешесе. Сезне карцерга да яптым, аяк өсте йоклатмыйча да тоттым, кыйнадым да, сез мине кызгандыгыз. Мин сезне түгел, сез мине. İşten bit, siz meni kişiге de sanamıysız. Әйтерсеңләр мин bir şup. Nay! Судта бит безнең протоколларга карап та тормыйлар. Хөкем карары алдан ук әзер. Менә нигә? Нигә гаепләрен танытып, кул куйдырып азапланабыз? Кішіліктен шығару үшін. Кабірге түшкенде, кішіліктен барыбір шығасы ол. Мен сізні аңламайым. Біле шу аңламау, шыңылдыра. Міне кішіге ғымыр бір генә тапқыр берілі ол. Біз бұнда барыбызда қонаққа ғына келгенбіз. Міне шул берілген ғымырны кішіше өткәрергә кирәк. Табиғи итеп, күзгә түртелмичә генә. Меңләгән, миллионлаган кешеләр безгә кадәр шулай яшәгәннәр һәм шулай яшиләр. Сез ачлык кичереп карамагандыр. Егерме беренче елны исегезгә төшерегез әле. Bir dilim ekmek için. Әмисін үтірі о, сабыйын суя башы баратып үзігіне. Үзігіне исен қалсын. Әне сіз бүтін кішірі бір шыбықтан сүресіз. Сіз бар бейт әлі. Сен. Нешіксің сен бүкінгі қадар бізнің орада яшагансың, Мен ғабға деймеслейме. Біз күбәу. Сіз көз алдығызға да кетір алмайсыз. Біз бек күбәу. Шыннан да. Алла бар деп ойлайсың мı? Аллаһы Тәғала болмаса, яшауның мағынасы да қалмас еді. Ие. Қалмас еді. Olmaz idi. Bizning Allah'ımız. Mine bunda. Kıyaşımız bizning Allah'ımız. Senden başkattın da. Olmamız. Siz avru. Sizin canınız avru. Can. Can yuğuminde. Yuğuminde can. Yok. Mine bu kağızga kol koyuyoruz. Gayibim yok, birinin cinayet kalmadım diye yazılgan o kağızda imzanızla sağlığız. Мөхлиса Бабинскаяны алып кетіңіз.
bulығыз. Arşığa aşıradı. Bütün yüzü balkı. Üst tuyuna hazırlangan yaş kalash mı ne? Ул шыннан да соңғы тойына әзірліні. Әйе. Әйе. Өлім бит аның үшін түге дүнияға көшугіне. Оланда ұжмақ қалагасына шана. Ұжмақ енді ол полный коммунизм. Бізге ау. Çünkü şanлıyız. Өлдің бітті. Рак. Бізге ауыр. Эт болып бардым. Мындай ішіне дұшманыңа да тілемес. Күн yok, түн yok. Ішіңі бәйелеселер ярыйда ол. Рахмет айтушы да yok. Қараш бізге орденларны істегілер таға. Ышанмаса кит. Қоя кетесің, мұннан бұлай жеңілгіне кетіп болмай. Кетесің келсе кетіп бола. Тағын әт еткенші сөгерлер енді бізіне, премияны да кесерлер. Кесерлер ме екен? Білмейм. Бітешкен бір қаршықны сындыр алмадық бет. Бітешкен қаршық түгіл еді ол. Синаға қаршық болды ақырыз. Қаршық болмайша кім болсан, тішсіз бір әбей ескілік қалдығы. Кіші еді ол. Кіші, әлбәтті біз барымызда кіші. Yok. Biz kişi түгел. Кім енді біз сеніңше? Мен білмейм. Мен білем. Біз келешек кішілері. Çünkü bu ilde bizden kibiklerine iyisen kalacak, özlerinden sen tıkım kaldıracak. Mıhlise, bu bidansın kim kalı ha? Özü bilen bütün nesili de kırır. Devletov, biz kalabız.
Сен бит инде элеккеге Дәүләтов түгел, мин дә кичәге Корбанов түгел. Әйе. Мин сине танымыйм. Ә мин элекке Дәүләтов. Мине ниндидер фанатик әбиләр генә үзгәртә алмас. Ләкин син оттырдың. Уй, ширтәгә алып килермен фотоаппаратны. Дәүләтов. Мин ул хакта түгел. Без оттырдык. Аңлыйм. Димәк, ул бар? Кем? Алла